dulu. Ada sogai gambar orang besar kenangan amukial itu kese itu lalu rong arada pinta kenangan itu menantang. Lasila so kuthat along pini media hasil ko korte domhan domhan nangahanan ko pati mandalang lo press communique ang tumbang dinong bakupi long tayo ko pini 25 10 24 anilo ni dung kedam bang kedam tang 22 Oktober 2024 ini CPIML SPC KSA KMC AISA RYA Nirman Srobik AICCQ delegates team hinpen so along pale itu kasi ada di Mahasau along 9,000 bigas company apan labang so mining project amen pen kepek pondiapan ada jasemet pen Gutong Adani labang so company agro masih kiki pondiapan ada di Mahasau Autonomous Council lapang Assam government tumbangke already agreement kadoi tanggal non puja phite hanover ko palam bo lase halaso awar dilitum kadoi damsi bumrida bo rong sobing chetong manglo lase halabang so along dilitum mahin pen bangso ati malong pen nili menamat CPIML this party committee secretary lapang Protimine EP KNC General Secretary Sunit Timung President KSA Lapente Jensing Timung KSA General Secretary Lapente Amlong MP President Nirman Sromik Samson Killing President AICCTU a leader Penamparta that Sukuri Romparti President KNC Dinarong PP KNC Central Committee Member KSA Asomya Lapen Aisa RYA President Secretary Kadu Kawi Bantri from Abang Kutu Damsi Sport Alongan Lanchari Damu Lapen Amparta Karbianglong Arluta Singhason Anglong Alongta Company upon Ador keso Arlong Ikur pon cengmo lasi BJP kezau pon kak lapender dhat ahin pen company atau mapan umroso lo 9,000 bigas Adani company group lapen Karbi Anglong Arlo Singhason Konnomong Along Anglong Assam Gulf Mine and Mineral Lapende Kag Angbong MOU Kacetok on that ajo Hako ko Karbi atum Arat atum Rong Nangachukin ajo anta Kethagle aji Asai along Nilitum ahin sodak pen pinenton lapente prabjin pen labangso asai kanton ponjiapan sodak pen nilitum ahin pen pasini ponku umrongso karbiatun boro Lokhindom Tharvelangso Soto Lokhindom Ceksolangso Ciki Langso Soto Lobang Laben Bodo Lobang Lahai Karbi Arong Hakopen Nabia Domong Arong Saidelo Lason Thotsi
Aku pen kilo barin rong pirong han mate lanberik athoy Singhason Khonbamon lapen Singhason Porbot lapen Khonbamon Anglong pi adung alai karbi atum kedu kethat on adimalong si abang ke karbi tu si keong nu apa jo majority sampai nono teng asal project amen pen diceng hol banget teklong malaga dem dan dem ko pen dem ke teng pen abang ke non galfil pen ceklok lalang observer la ang ton masih karbi arong kalau so karbi arong makta la lang teng pen abang ke pang coklo la hai karbi tu ke rai la indong joan si dem nono bang ke aku la so sarkar ke pen ke teng tu si karbi akai tan hala dapen mane kitoi nanti kiplung puta udah tahenone ate majority mane all laso non 9,000 laso long le bangke karbi itu aku pen site kibo karbi rong cukin halo dah bangke dong halo sose aku ejalo bangke dong halo ini tado ejalo bangke komca tado he sita lamnya ku dem teng dem pen abang masulong kacit terek dah matum tadulong so si angton la 9,000 bigha area masih karbi majority area mulut teh hala dak pen dako karbi tum turunang pokona lo ke gitu ko si ning tu memeke la lo la sila so sarkar tum jitu di masa autonomous council tapen Assam government mines and mineral department tapen te la so corporate Adani laso corporate approve atum pen itu latum MOU cetok punot alang tum list lagi pi punot laso bagi intom sini kali punutak te hala da bagi itu gorong pani di Mahasalo isibet a constituency karbi atum laso angho isita mela bagi ijo pen bagi habitat tu nasi soni sonthom alam siladak isi kisu bagi ceklong nasi long day pen tamil itu bedokal ko displace ko karbi itu masih displace ko non do analong le enjoy ko mane abujan ko land rights mane 6 schedule area ko sipo bom 6 schedule council ko sipo bom sampai nona te bulatan te di Mahasolo ta 9,000 bikha long le bagi cipang bunga lang lumprong la bangke corporate adi te sedang joy ko bulatan te dake komalo te 6 schedule la tribal atum rights ke komalo kici Lajong sedang nak betul BJP ya sarkar atau meskipun aku. Dah bangke kapreka try batu kapreka kai tungge longle nak longle buke bubo. Sampai komando longle kejo. Ini sarkar kacari tu mamatsi lahai longle tribal longle bangke company tu makai ko. Tapi raber bangka teknolog lo la so luar kopili amen pen. Nah, orang kedutang rumah ko lawar ko pli la so keteng amen pen so dem amen pen amen hala da karat effect da da bangke alang itu compensation sami ator ko pik silo angke hala da sami ako la tuhan bangke hala da kan amen itu kasi kepe kece la so na si no de ke manang ji angring si ketan ada ta so kai sini oh si ako da itu karbian lo sami la non jitu kedantang ningkan isi apran robon nang tum cini thai ning doi ate jadi tum ninga bejan hai lada langkung habe la sodim si karbiang lo autonomous council Assam government mines and mineral minister Nonita Garusa mas kami dulu tapi la tum company atum pen dat MOU lamdon cetok sahala so MOU ateng pen abang si nono bangke la tum along inglo kami survey dam lo Tuhan kam setel lo, pulo de karbiang lo kadi lo lahai lo kami prithang so si mamde ji, nomdir sengsang kadi lo muka arang buku, lahai koila amen pen harlong atau reso amen pen hengpi lahai jong si panahok elu putang te, itu karbiang lo ke lo so apa mera masih nang chance dat pong, hala dak kedo, jitu non lo hangka curi bom, pen hala dak sai jitu bom marah tu mangke, hala dak mekan jitu itu